Dr. Thaudam Damodar Singh Haujikna Prithibigi Miyamna His Holiness Bhakti Surup Damodar Swami haina khangnaraba amadi Dharmagi Marida Sidipada haina upadi phangkraba ing lising ama chamapal kunthra tareta Manipur gi Bisnupur jila gi manung channa leiba Tabul haiba khungangda Gauriya Vaisnav chatpa imung amada pokhi apokpagi mingna Sri Thaudam Yogendra Singh aduga apokpagi mingna Thaudam Ongbi Srimati Kainahal Devi kawi ing lising ama chamapal humpumathoida JM College dagi BSc da First Class Chemistry Honors fangki aduga ing lising ama chamapal humpumari da Calcutta University dagi Chemical Engineering amasung Chemical Technology da First Class MTech degree fangki honnaba kanba amadi marusing laiba maramna Bharat Sarkarna makha tamthanabagi Indian Overseas Scholarship pibiduna America gi University of California Irendagi Physical Organic Chemistry da Doctor of Philosophy PhD ki wanglaba upadi fangki awang bathak ki bigyan gi sikha fanglaba matungda Adenic ki maikaida pukning onsinki amasung skon bu lingkhat piramba Jagat Guru Bhakti Vedanta Swami Sri Lasi Prabhupada ga America da Englising ama chamapal humbudara da unaki amadi Sri Prabhupada gi achanba sissa ma oina laiki वैज्ञानिक अमसुंग धर्म की लुचिंगबा ओइबिरिबा श्रीपाद भक्ति स्वरूप दामोदर स्वामी हरे कृष्णा स्वामी जी हंदक नमित खरनदंगी ओइना स्वामी जी की पौनफम मणिपुर लेंगपसिदा स्वामी जी दा करिगु वहंग खरा हंजनिंगी स्वामी जी की करिगु खरा ताजनिंगी आहान मुक्तदा मरुओइना हौजिकी जुग असिदा विज्ञान अमसुंग धर्म हारगा करिनो खंगनरिबसि अदुगा विज्ञान गा धर्म गा अनिसि मतौ करमना मरि थंबा याबगे हाबजि स्वामी जी देगी आनंद ताजनि The goal of both science and the religion is to attain perfect happiness and also to gain perfect knowledge. Science se koina khar khajitang kupna ne neruraga maroina se microscopic world haibadi koina min uba phangba pot ki masigi study tawba amasung khagi indri gi saktamna koina collection tawba yaba data karum thibase masi science the experimentation tawba kawe aduga experimentation aduga lorena madigi following observation haibadi experiment tarudigi for kari tabage amasung madigi koina data se collect tawrega then we can make scientific laws abadi ekana laws masi puthoknabagi masigi niyom ji science ki soba akagi goal amani adugo ekana amuka hena kharap kumna mukne neruraga masida say for example we can go to microscopic world abadi yamna pikrava akagi pot ki ekana study to ga haradi masigi gyan ji phangna honabadi ekana masi asagi sense indri gi masigi angam sakti se masi koina expand da budare kar chau tho amdare so for example a microscope akai microscope to erga akai ngasagi masadu kara chau nu holadi akai kanaji experience de koina ngasagi data collection to yare say for example electron microscope asen sengam kal maka ka mungi masi karega ka akai highway ai extended sense organs sumaina akai na yam kar kukraba pot ki kanaju masi ne ne yai aduge hana ko kuppa aduge hana yana subtle ba ingraji da subtle asi adugumbagi real je ko study to haradi masigi wam ne chapatai for example agana atma ji koina mato karamna atma ji leibege amsung mato karamna masigi leibegi praman je ko khangba ngamgade haradi masi science na di to ngamdre tang ji science ki limits se the adana adi mathanga ko dharma gi for example beyond science adhyatmik ko ba atma go habdi agui indri gi agui nasigi wang da leba adu magi gyan ji tansin gi haradi agana dharma gi agui nium je ko chaptare hujik ki jug asi वैज्ञानिक जुग साइंटिफिक वर्ल्ड ने है ना लौनरी चुमसी चुमी बनी मसीदा असिवा वैज्ञान की वैबा जुग असिदा धर्म की करम्बा आदर्श करम्बा आवांग वाखन्ना मियोय जातिदा पृथ्वीदा शांति अयिंबा नुंगाइसि पुरप ngamगदगे hojiki jukse kogi वैज्ञानिक जुग ने
Masde akhoi uri science ki production. Yes. Akhoi medida say in the field of medicine, akhoi medical health, health technology. Adegi say for example agricultural technology, adegi transportation, adegi communication. Apang sigi field punamakki masigi field punamaksing sida when science ki contribution. Marona akhoi miyobi samajda nungaibu porakna nabagi masigi kanoni contribution. Adubu asigumba contribution gi soba science ki matam masida hositi almost end of 20th century akhoi 20th century ki twilight akhoi loiram dai gi matang aduga 21st century ki akhoi nongalam dai gi the dawn of 21st century masigi lakpa matam ne yamna very important and crucial junction akhoi history da asigumba matam sida ayam na akhoi prithvi mapum kadimuk ta akhoi panam uri mandidi science issue when science na mangonda akhoi mana loina punamasigi answer ji piba ngamdabanina masigi akoina hana khalludaba ad halasu khangudaba asigumbagi akhoi thoktok kamum si ore. Say for example environmental pollution akhoi mededa gari yam thoruraga madadi gari gi tholokpa like amotpa akhoi gas na akhoi kind environment ji pollution tawdana mededa akhoi cancer na singba laira makhal kamarum ari heart attack mi be hajang sohli bse ya asina singba te gi yamna akhoi say for example akhoi na mededa sabon na akhoi America da ga was detergent soap powder se man sure ga masigi isingji samudra da haidadana ari chau chau part haidadana adi part si pollution ta hondana jibi kamum sigi matwaji mangalle akhoi nga na singba adi makal maka gi jibi kamum sigi masida ecological imbalance I will make that I will give Jibisingji, okay, Mong Chumna, natural and living under Barina, Mazda cannot disturbing factors like. Plus, Hanakta, Handaki, Kumsigi, Hoguba, Saida, and 1995 Nobel Prize for Chemistry, a particular Nobel Prize for Chemistry, was Azigi, Magimam Roland, Professor Roland, Mazaina, Tamamba University, University of California, Irvine, Maggie, Jamene, Admana, Masi. Man Nobel Prize pengen kumsi kisahigi anda kisahigi chemistry Nobel Prize. Atomana tahu di research di agagi macam the depletion of ozone layer na agagi Canada agagi atmosphere sih dah. Ozone layer sih masih agak ada hajik technology science and technology na control tahu dah na macam dah agagi jungle lagi ukak cek dah pengen yang thaba. Lagi agagi imbalance or natural imbalance na ngasai ozone layers affector of tera ada masih ozone layers affector bani na koi ki lairiba koi ki mi bagi kena si dakchang kita cancer ceng balai skin ki cancer ada makal ka kamun ki masih ki disturbing factor si wede hai bisi masih ngasai ki koi ki science masih kari hai ni uncontrolled science either or undirected masih ki masih value amasung masih model si masih science dah lagi terbina hekta apa ki sana betul na sana bepot sak amagi amna wakal amagi macam wakal lalu tu na ki science ki value si masih science na apa ki kena apa ki prithvi ki natraka punsi ki jiwa ki apa ki kana betul bersih dah apa ki awat pak kamerum le dah bersih masih kangak tu na masih di prithvi ki macam kena ki scientist na masih kangak tu na masih aku na science ki masih ki goals masih hong betar. Masih hong bersih dah, macam kerana hong ni ada, masih ki dharma ki ada spiritual ada, ada kerana moral jawab, ada ethics jawab, masih ki dimensions por kata bani science tu so. Agak ki hong betul ki macam ki, kena tahu president ni na, kena tahu biram ba, tapi si pangtok pi ke ba, Carl Sagan. Professor Carl Sagan is a very brilliant cosmologist. Kena ki Cornell University lagi. Amerika lagi, itu mana, macam macam tu leader itu appeal tu ke, appeal tu budi, apa na history, in history of apa ki human civilization, apa ini bagi, apa ki sakut bagi itihas masih ni, apa macam dah, say for the last several centuries, apa na science na, scientist na, apa na penwaksi, apa ki awar apa na macam macam knowledge, tansan masih science na, macam dah. Yam na science na scientist na masih tahu hari ka penmaksud kang mengamani hai bisi masih uji oitok tre.
Maramadra, Akona, Prithiviki, religious leader, Akon, Apple Tozadi, Madudi, Masakoi, Animachi Pule Haraga, Punjin Haraga, scientist. Science ka dharma ka nisi punjal Punjal da. Punjal Haraga, Akada Prithivida, Yana Ababakaki, Masigan, Porpangamani, Amsum Santi Lambil, Porpangamani, Habsimako, who's Hanga, but the scientist and Namasi in the morning signed Dorava. I think Masika Pul Tagale. Hauchiki matamgi शिक्षागी पथाप हाइदि एजुकेशन सिस्टम से मसिदा विज्ञान अमसुंग धर्मना करी करी तौदुना मधु पांबैन सिनरगा मदुगी मटेंगना हुजिकी एजुकेशन सिस्टम असिदा फगलहनबा यागदगे हाबसिमगा स्वामीदेगी ताजनिंग अखोई हुजिकी पीरिबा शिखागी मसिगी गोल से मसे आयमना we emphasize on the material conceptions of life. Abedi koina kainosi punsigi nungai pantung thiba amasong akoi ge gyan gi pantung thibasi masi thangaksina akoi ge physical well being abedi mapal gi hakchang gi nungai na bagi amasong akoi ge sel thum yamna leraga nungai na bagi yamna akoi ge masi kare haraga adhyatmik oiba akoi ge nosidi basidi iyaw yawdre akagi yamna bhaktik ki oba mapal gi oba material hai kaino rom daga ingraji haraga material life sida yamna emphasis pigi banina akagi life ki value musu moral simsi ikan kanadre and masi kanada badagi akain hojik american life ta european life ta ori angang sing yamna self tum laiba ina kara kunba aduguma aristocratic ki family gi lakwa angang sing dina sidi hippie oli yes adagi hippie all ban dina hojik kagi makam maka kamungi magi philosophy putoktuna ade society da protest ori hadana mada punks kana punk size na agma hippie makalamani amai masam se nakalani da lukoktoga maya da samga thamaga adagi masi makal maka ga gungi machu sangjandana masi american life ti amna se kagi lambel kagi street ta masi urimne hai si awang family gi masi am aristocratic family ki akwa angang sini masi society protest awena ada masi pun magse nasai moral and education kagi spiritual knowledge masi yawdana adi hari ba kagi symptoms uribane ada masi aduna there is a burning need urgent need ada masi da khanare ba niom de ekaina matokaramna pokpagi say burden that ki problem say masi da poga amasung pokpagi masigi journey se karino adagi sibagi what is that sibagi journey se adigo pok pamsung sibasi da problem kam thorai se kamai jo ke bo pokpasi hojikte yamna medical technology ta kolak matungina pokpasi agagi angang si kana gumana aid angang si kana akoi parents na harse aid ichano papa me adi ichano pisi masi aid masi pamdre adu garbada ngasagi garbada laiba keno sidi concept arba embryo sidi se test taw yam gumana masi kana hare aid masi nupi oidori hojikte khangbangame bigyani pambaina adeda ngasagi parents na aid pamdre masi angang si ai pamde ada masi kramai taw angang si masi laheloi haibagi wakal jamung lai ai parenting desu ada maduda involved tarabe ethics ti yengbi adigi moral masi angang jai ne abortion to masi angang ji punsi ji masi terminate torogadra adu madu terminate toroga madu aigi madugi what is my right aigi right chi kari like as a father or as a mother madugi masi problems lai adigi similarly aduna hojiki pokpase masi irai lai direct hojiksi pokpasi karigumba kanta badigi pon gesu ya anthropology ya hojiki masi choice le hajira adana masina asda ko gi problem thore similarly chibedasu chibegi matangda suppose kana gumba yamna kagi terminal illness haidi makal yamna kudong thi balai na amagi masi masasi yawren khalaji ana masi hingbi nganoi daba ase matam garadi chei manga natraga chei taruk taret pal hingbi yabagi madida adugi kenodi matam de laiba adubo hojiki ana basina daidi masida daina lairaga aigi imungunungi angang singji yam wahallei adai marung pangsing ang ware adai isasu yamna meji jam painful ba masi kanu lei mamramna aigi life sei do thoksarage masida I want to terminate my life ai si masida masi kana da somdadi akagi hojiki kan law the euthanasia euthanasia means mercy killing thanks ma si akagi suicide na magata na siba makal gumba jane adabu mara aidi sigumba
मसीगी कनो से लेबा मरमना आई लाइफ से टर्मिनेट तौजल यारे अरेगी माना करी हॉस्पिटल दा संग मतन दे माना हॉस्पिटल की लो मतुंगिना मसी तब कनबु आइना लाइफ से टर्मिनेट तौरदे आइबु आई विल बी रिस्पांसिबल फॉर किलिंग अदर मसी दिस इज अगेंस्ट द लॉ अदर आई सी पनिश तौगनी अदर मसी आई कैन डू इट अदर ngसाइगी कना अनाबना हाइजरिबसी मसी सोमदेदा कोगी फॉलो तौद्रे so but who will decide kana na masigi decision pi ga ha bise masigi so this is called the biomedical problems ethics biomedical ethics and masi all over the world masi yam no jikti am gandar nai na rab nai and sigum bagi matang sida asagi dharma gi akagi niyom si mapung phana I can study taraga regi masigi application in our day to day life maru tar sigi problem am se on solve ta so therefore there's a great need of bringing spiritual education in our modern educational format. Then we can decide some of the very intriguing and very difficult problems. ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯆꯍꯤ ꯀꯌꯥ ꯃꯔꯨꯝꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗꯒꯤ ꯍꯧꯅ ꯏꯁꯀꯣꯟꯒꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯑꯃ ꯍꯥꯡꯗꯨꯅ ꯊꯕꯛ ꯆꯠꯊꯔꯛꯏ ꯆꯠꯊꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛ ꯄꯔꯤꯡ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯊꯛꯇꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯊꯪ ꯃꯊꯪ ꯂꯩꯅꯖꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯋꯥꯃꯤꯖꯤꯗ ꯍꯪꯖꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯖꯔꯤꯕ ꯕꯤꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯙꯔꯃ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯏꯁꯀꯣꯟ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯑꯁꯤꯗ ꯀꯔꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛ ꯄꯥꯏꯈꯠꯄꯤꯅꯕ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯇꯧꯕꯤꯔꯤꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯇꯪꯒ ꯁ꯭ꯋꯥꯃꯤꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛꯁꯨ ꯈꯪꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ISKCON ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ International Society for Krishna Consciousness ꯃꯁꯤꯕꯨ ꯍꯧꯗꯣꯛꯄꯤꯔꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯨꯔꯨꯗꯦv Srila Prabhupada Manipurbu yamna wangna thangatpirame Manipurdi Vaishnavki lamni amsong Vrindavan namsang navadim sing mamphum kamarumda Manipurgi sangstan ndogsin ngatpiramdana yamna lady han yamna wangna thangatpirame adan Srila Prabhupada gi athang mutungina mayamgi medeta leriba barompang sing zasing amsong Chingda lariba, tamda lariba, Chiranau Singh, Punamapu, Savatobagi, Bhavanada, Kanamadida Kanjaraga, Manipurda, Kana Kari, Tobayava, Habitu, Mayam Madugi, Pibamda, Iskangi, Mandir, Masung Mandir complex, cultural complex, Asi Kana, Mayam Sanarabu, Honazari. The Masigi, Saraku Pantum Mamdi, Masi Mandir Haraga, Sumna, Pujatobu Wang at another. Masda kagi puja su toguni adu puja tobu lana kagi madeda kan pangkap ya educational projects ore benarau sini jalan sini ngang sini masda to karamna kagi education ki field sida kagi makam ka ka pak chauna kagi masi education ki field si masi pusal pa ya ga adega to moral and kagi ethics masi values jauna adagi life's philosophy punchiji karina what is life what is life's goal what is the ultimate purpose of life life ki amadugi thibe yagagi madugi education system adagi research tawba asini sumbagi program bakachari adana ikon isida school plus adagi say science museum ji atma ji karina atma ji kan toroga akoina scientific system ji da koina Kangma Yagadagi have a Dugumbagi museum, for example, electronics. Hojite matamdi computer jupina, electronics jupina, as yam advanced over technologies pusal herga, Majarakana Atmasri, Manadovani, I have a Masigi, Bhagavat Bhaktigi, Madugi, textbooks, for example, Gita, the Bhagavatam, the Vedic scripture names in Yoruba, as the Yoruba, the Paksana Atma Gyans, science of the self. What is life? Because science the hangari say, masigi pokumina, kangbayaba, scientifically loina, madamagi project page data, kay tamjanaba madugi, kay pakachari, atikulana, I can tangas and dharmagi tabak was tangas and hakchansi, patrazu, Yadi, Daisy Makumbana, Patana, Tamdrazu Yadi. Sarira Madam Kalu Dharma Sadhana Sanskrit. Hi, Chang, the Patra Dharma Yadavanina. Madugi, Pibamdu, and Ujurudana, I can read that, Manipurda, Nachakio Hospital. What is Langolda, Pakachariba. Yamunai, Swamiji Gagasi, Unadana, Ekawari Sajabasi, Swamiji di Bayanik, Science ki Satrani, Science the Horopani. Adusi Sanyasi Mona, Dharma Dasu, Sanjan Peri. Thabuk to giri ada ani si punna swamiji ki
सकफम असिदा हक्चांग असिदा पुलप उजबसे खै नुंगाई खै चौथोक से नुंगाई मतुंगसु स्वामी जी का उनरगा स्वामी जी दे सिगुंबा ममन याबो पाउकार से खै लौबो फंजगनी दाव फंजगनी ना आशा तौजरी हरे कृष्ण हरे कृष्ण